Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela mu minsi yashize imbere ya kamera zerekana amashusho ku isi hose yishongoye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati bariya biti bihangange nabi bikangisho gusa niba ari abagabo koko bazaze bamfate abisubiramo ati muzaze kumfata muzasanga iwanjye mu busitani mwabigwari mwe. Nta gihe cyaciyemo ibyo abivuze abo yihamagariye ubwe baramwitabye banga kumusuzugura baza kumufata iwe. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yisi bigwari zamusohoye iwe zamukanyaza imitsi ibyuya byamurenze. Nicolas Maduro had his chance until he didn't. He effed around and he found out. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice. N'umwanzuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe wo gufata no gushyikiriza ubutabera perezida w'umunyagitugu Nicolas Maduro wa Venezuela, umukunzi ukomeye cyane wa giti. Nyuma y'ibyo Amerika yanahise itangaza ko rwose muri uwo mwanya baraza kuba bayobora Venezuela bakanafata ubugenzuzi bwose bw'amavuta acukurirwa muri iki gihugu cya Venezuela. Ibyatumye ibihugu byinshi bishyira mu majwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayishinja ubusambo n'umururumba ukomeye cyane w'amavuta ya Venezuela, bikaba byarabaye ngo nimwe mu mpamvu ikomeye cyane bihutiye gushyira hasi perezida Nicolas Maduro wakomeje kwitambika imipangu yabo kuva na mbere. Kuko nk'ubwo Venezuela nicyo gihugu cya mbere ku isi hose kiri hejuru y'amavuta menshi ku isi kuruta na Saudi Arabia. Ubyumve neza ko Venezuela iri hejuru y'amavuta bigereranywa ko yabafite agaciro ka tiriyoni 17 na miliyari 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byinshi by'ibihangange mu isi birimo nk'Uburusiya, Ubushinwa na Korea ya Ruguru nibyumva ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwigira umucamanza mpuzamahanga kandi nawe wabibatoreye. Nta nubwo bakunda ukuntu ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza nk'umupolisi w'isi utinyuka no guhana ibindi bihugu ngo nuko bitagendeye ku mategeko bishyiriyeho. Batari kubunde mu mategeko bavuga bishyiriyeho bayashyizeho nk'abande mu by'ukuri. Bose ibi byabaye babifata nko kurengera no kurenga ku mategeko mpuzamahanga, kw'ibyo rwose ngo byanateza akaga gakomeye cyane ku isi karimo n'intambara ya gatatu y'isi yose. Gusa nubwo bavuga ibyo mu kuri kuzuye birasa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Perezida Donald Trump nta gahunda zifite zo guhagarika ibikorwa byabo byo gushyira hasi abitambika n'abagerageza bose kujya mu nzira y'umutekano wabo. Ndavuze ngo ntabwo gufata Nicolas Maduro wa Venezuela Amerika hagarikiye aho, ahubwo baragaragaza neza ko rwose bafite gahunda ikomeye cyane yo gukomeza gushyira hasi abaperezida hafi ya bose babazamuraho umutwe bakabikora ku ngufu, cyane cyane ku bihugu bahereye kera binginga ku neza bikanga. Ubwo rero abategetsi b'ibyo bihugu iherezo ryabo rigombe rizagenwe n'ubutabera bw'inkiko z'i Washington DC babakanirura bakwiye. Mu marenga baciye hagaragaramo urutonde rw'abaperezida barenga 5 bagomba gukurikira perezida wa Venezuela muri gereza zabo, byanaba ngombwa bitewe n'ibyaha bashinjwa bakaba banakatirwa urwo gupfa. Aba baperezida bagiye gukurikiraho ni bande? Kuki ari Amerika yahisemo cyane ku buryo isi yose yongeye kwikangamo? Bimeze gute ibyabo baperezida? Biteguye gute Delta Force y'isa 8 z'ijoro? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni wabara arembejwe n'abajura wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe.
ku isi yose hari abantu barenga miliyoni 125 bakoresha urubuga rwa YouTube atari ukureba video z'abandi gusa, ahubwo barengaho bakabyaza YouTube umusaruro. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abarenga miliyoni 4 aribo bakoresha internet mu buryo buhoraho, kandi mu banyarwanda 100 bakoresha internet muri bo 2 cyangwa 3 baba bafite imiyoboro ya YouTube. Ibi twita YouTube channel. Bivuze ko mu Rwanda hari abantu batunze YouTube channel bari hagati y'ibihumbi 98 kugeza ku bihumbi 147 cyangwa se barenga ntawamenya. Ni benshi kurenza uko wabikekaga, kuko abantu kurikirana kuri urubuga rwa YouTube b'abanyarwanda urabizi neza ko ari bake. Nanjye nuko tuzi bake, abandi benshi bisa nkaho bizabasaba imbaraga nabo ubwabo bataramenya uko zingana. Uyu munsi mu Rwanda mu bantu bakorera ku rubuga rwa YouTube binjiza agatubutse kurenza abandi. Hari amahirwe menshi ko YouTube channel zabo zigenzurirwa cyangwa zaturutse ku muryango w'abitwa Mufasa bagize cyitwa AC Social Media Management Agency. Aba batinzwe no gukanda buto yo gukora YouTube channel, ahasigaye mu minota itageze mu isaha ikaba yamaze kugira abantu bayemerera kuba yahembwa. Mu gihe kitageze ku cyumweru kimwe gusa YouTube channel zabo ziba zinjiza amafaranga barirwa muri za miliyoni. Ibi n'aba content creator bo mu Rwanda benshi batatinyuka no kurota. Iki ni cyo gihe ngo utandukane n'abakugurisha abagukurikirana b'amarobo badateze kureba ibintu byawe. Muri ACSMM iwacu ibitekerezo bibyazwa za miliyoni. Uratuvugisha ukatubwira ko ukeneye ko tugukorera YouTube channel cyangwa ukeneye YouTube channel yo kugura, ahasigaye ukibonera ibitangaza. Tunazamura imbuga zindi nka Instagram, X yahoze yitwa Twitter na TikTok, yaba kuzamura aba followers, like, comment n'ibindi nkabyo. Nicyo gihe ngo wagura imikorere yawe kandi wunguke bihwanye n'uko ukora. Hamagara cyangwa wandikire ACSMM aka kanya kuri nimero yabo 07 98 35 45 76. Twitwa Mufasa, abatumenye baratwirahira. Ako kanya bagifata perezida wa Venezuela Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'itangazamakuru mu bihugu bitatu yahisaburira ko ari byo byabigiye gukurikira, harimo na Mexico, igihugu n'ubundi cy'abaturanyi gisanzwe kireba na ingwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akenshi bakagishinja ko kitabasha kugenzura abaturage bacyo, cyane cyane ku mupaka ubahuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akenshi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja Leta ya Mexico gufasha no gushyigikira ba cartel, amatsinda y'ibyigenge by'abanyabyaha. Babashinja gukorana bya hafi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bikorerwa muri Mexico bigacuruzwa mu mihanda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, neza nk'ibyo bashinjaga ubutegetsi bwa Nicolas Maduro wa Venezuela bamaze gufata. Buri mwaka bibarwa ko Mexico yinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika toni zirenga 430 z'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa methamphetamine. Byose binyuzwa mu nzira zihabanye n'amategeko, kandi ubwo bucuruzi bwose bugacungirwa umutekano n'ingabo za Mexico mu ibanga rikomeye. Kubatabizi n'ibiyobyabwenge byongera imbaraga mu mubiri, uwabinyweye akigirira icyizere cyinshi akumva yanaterura inzaka yimura, bikazamura gutera k'umutima ko wabinyweye, umubiri w'uwabinyweye ugashyuha byo kwatura, ariko bikabatuba binyweye ku rwego rwa nyuma bikaba byanamwica mu mutwe. Ibi biyobyabwenge akenshi biba ari ifu y'umweru cyangwa bigashyirwa mu ishusho y'ibinini. Abenshi babinywa babitumaguza nk'itabi, abandi bakabicisha mu mazuru bagakurura, hakaba babinywa biciye mu kanywa mu buryo bw'ibinini, abasigaye bakabyitera mu nshinge. Ibi biyobyabwenge bikorerwa muri Mexico, ariko ntabwo byose bigurishirizwa muri Mexico, ahubwo hafi ya byose byambutswe umupaka bikoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho bicururizwa. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ubyumve neza ko rwose Mexico ari nk'ikirombe cy'uburozi bwangiza urubyiruko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngubwo buri mwaka Mexico icuruza muri Amerika toni 15 z'ibiyobyabwenge bya fentanyl, byose kandi bikambutswa umupaka rwihishwa, byakozwemo amamiliyoni n'amamiliyoni y'ibinini. Fentanyl byo ni ibiyobyabwenge bigabanya uburibwe ariko ku kigero gikabije cyane. Tekereza ko ibi binini biba bikubyubukana inshuro zirenga 100 ubukana bwa morphine, bigakuba inshuro zirenga 50 ubukana bwa heroin. Ni ibiyobyabwenge busanzwe bikoreshwa gusa mu bitaro mu gihe bagiye kubaga umuntu ikinya cyanze gufata, ariko nabwo bakamuha gake cyane kakaba gahagije kugira ngo bamubage ari ibihaye. Ibiyobyabwenge rero iyo bicurujwe mu nzira nk'izi ngizi zinyuranye n'amategeko, bivuze ko uwabifashe igipimo runaka ashaka akanabifata igihe ashakiye, ahasigaye bikamuvanga kuri rwa rwego rw'uko n'ubwonko bwe buhagarika gutekereza. Nakubwiye ngo Mexico ni nk'ihwa rirerire rikomeza kujombora urubyiruko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese wari uzi ko 90% kwa heroin yose icururizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ituruka muri Mexico? Iki gihugu kinashinjwa gutanga inzira ku bindi biyobyabwenge birimo nka cocaine ivanwa muri Amerika y'Epfo maze bigacishwa muri Mexico, bikambutswa bikagezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba ariho bicururizwa.
Perezida Claudia Sheinbaum wa Mexico ashinjwa gushyigikira ubucuruzi bwose no guhanagura ibyaha ku mafaranga yinjirizwa muri ubu bucuruzi ibyitwa money laundering. Muri make ashinjwa ruswa y'igikenya. Bityo rero ngo uyu muperezida wa Mexico atangire yitegure Delta Force. Mu makuru yizewe gusa bidahagije ashingiye ku basesenguzi b'abahanga, mu baperezida bari mu kaga kuko bakurikira Perezida Nicolas Maduro bagashyirwa hasi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngufu, harimo na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda inaha muri Afurika. Uti gute binyuze mu zihe nzira? U Rwanda rushinjwa gufasha umutwe w'inyeshyamba wa 23 urwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bazo. Guhera kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo kugeza ku miryango mpuzamahanga isibye kuvuga ko u Rwanda rufashe uyu mutwe, banahamya neza ko rwose ahubwo 23 ari igisirikare cy'u Rwanda kirwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ishusho y'umutwe w'inyeshyamba. Ni byinshi bagenderaho bashinja u Rwanda 23, harimo nuko abasirikare b'uyu mutwe barwana uburenganzira bw'abaturage bavuga ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abasirikare babo kandi bakambara ingofero z'urugamba zisa neza 100% nk'iz'igisirikare cy'u Rwanda. Isibye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga irimo nk'ukurikiranira hafi uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga ko bazi neza ko rwose nta gushidikanya ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abasirikare b'u Rwanda barenga 6,000. Hari nubwo mu gihe gishize kimwe mu bigo by'ubutasi bwa Amerika cyatangaje ko rwose cyabonye abasirikare b'u Rwanda muri Kongo. Nimba ubyibuka neza mu minsi yashize Human Rights Watch yongeye gutera itiku kuko iyongera kwirimbira rya gisirikare Kanombe bavuga ko impamvu ari abasirikare benshi b'u Rwanda bakomeje gupfira mu mirwano yo muri Kongo. Nabwo kandi ngira ngo muracyabyibuka kuko itariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano General Retired James Kabarebe na Lawrence Kanyuka umuvugizi mu rwego rwa politiki wa FCMA 23. Icyo gihe General Retired James Kabarebe w'u Rwanda Amerika yamushinjaga kuba umuhuza ukomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'umutwe wa 23. Si rimwe si na kabiri n'ubwa kenshi inzego zigiye zitandukanye mu buyobozi bwa Amerika n'ibihugu bigiye bitandukanye by'Iburayi bikomakomeye mu bya politike bitangaza ko byafatiye ibihano u Rwanda kubwo gushyigikira 23. Gusa ibyo byose u Rwanda rurabihakana ndetse kuva ku itangiriro rwarabihakanaga. Sa nk'utekereza aka kantu witonze nta kikwirukansa. Ejo bundi ku tariki enye z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 i Washington DC White House kwa Trump imbere y'isi yose Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda wongeyeho na Trump ubwe basinye amasezerano y'amahoro yo guhagarika imirwano no kongera guteza imbere amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uwo mwanya bakimara gusinya imirwano ahubwo yahise yongera imenekamo agapetroli irongera iragurumana hagati ya FCMA 23 n'ingabo za leta. Imirwano ahubwo ifata indi ntera itari yakagerwaho na mbere. Byanga bikunda niba ari imirwano koko basinyiye guhagarika bisa nkaho ibyo bakoze icyo gihe byenda kwegera ubusa, ahubwo nibwo habaye imirwano ya nyayo yo kuvunana nta muwe zije muri iyo mirwano. Tutitaye kuba bararenze kuri aya masezerano, wibuka ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umuntu ukunda kwirukanka mu bihugu by'ibihangange ku isi akabipfukamira akagaragaza neza ko rwose yiteguye gutanga buri kimwe ngo ariko bamufashe gushyira hasi u Rwanda. Ubyumve neza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bya mbere bikize ku mutungo kamere kurenza ibindi ku isi kuko ifite amabuye y'agaciro arimo nka diyama, koruta, cobalt, zahabu, tungsten n'andi menshi cyane, yose hamwe ahabwa agaciro ka trillion 24 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni agaciro kanini kuruta amavuta Amerika yakurikiye muri Venezuela. Bivuze ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaha yariyo yose zakururwa n'ubu butunzi. Trump akaba yagirana imikoranire ya hafi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi akamuha ibuye ry'agaciro agacukura uko yishakiye rwose mpaka yijujuse, ariko nawe akamufasha gushyira hasi Perezida Paul Kagame ku buryo rwose ngo binashobotse Perezida Felix Antoine Tshisekedi yifuza yuko hakanakozwe operation nk'iriya yakozwe muri Venezuela. Muri bya bihugu bitatu birimo na Mexico Trump aherutse kuburira, icya kabiri ni Cuba. Isibye kuba Cuba ari ikirwa kinini mu nyanja ya Caraïbe, ya nyanja imwe n'ubundi irimo amaturutura abanyamerika banakoresheje binjira muri Venezuela. Kuri Cuba bisa nkaho operation nk'iriya yo gufata perezida wabo byanoroha kuruta gufata uwa Venezuela. Isibye kuba Cuba iherereye mu majyepfo ya Florida na Bahamas,
Cuba impande zose izengurutswe n'inyanja ya Caraïbe kandi umunyamerika mu mazi ku mato ye asa nk'aya hazaza arindwa mubi. Kuva na kera Uburusiya bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet inshuti yabo magara yahoze ari Cuba na n'ubu iracyari Cuba n'ejo hazaza zabikiri Cuba. Ibyabo byarenze ubucuti bisa nkaho babaye abavandimwe. Indi nshuti ikomeye cyane ya Cuba ni Ubushinwa na Korea ya Ruguru. Ibihugu byose bihuriye ku kuba ari abanzi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko icyo si cyo kibazo hanini gikomereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo Cuba ishinjwa na Amerika gutanga ubufasha ku mitwe yose irwanya Leta ya Amerika. Cuba birazwi neza ko itanga imyitozo ya gisirikare ku muntu wese uzayikoresha arwanya Amerika. Ubu bamukunda kubi si imyitozo gusa banamuha n'intwaro z'ubuntu. Muri make Cuba ni urugo rw'abanzi ba Amerika rukaba icumbi rikomeye ku mitwe kugeza n'iyiterabwoba iharanira gusenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibigarukiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinashinja Cuba kudatanga ubwisanzure buhagije bwo kuvuga ibyo ushaka n'igihe ubishakiye igihe cyose uvuga ibihabanye n'ibyo leta ishaka. Ubikoze arishwa cyangwa akaburirwa irengero mu buryo budasobanutse. Ikindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko Cuba irebera icuruzwa ry'ibiyobyabwenge kandi ibyo byose ngo byambutswa bikajya gucururizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gushidikanya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye amasiri ko ari gushaka ibirungo bihagije bigomba kuryoshya operasiyo yo gushimuta Perezida Miguel Diaz-Canel wa Cuba. Rwose ngo ashatse yatangira kubaho nk'uzashyikirizwa inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika vuba. Nyuma yuko Perezida Nicolas Maduro afashwe miri n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu wa Israel yaciye ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter maze yicira akajisho ubuyobozi bwa Iran abamenera ibanga ko ibitero bari gutegurana na Amerika kuri Iran ngo ubwo bigomba kuzana impinduka zitari zarigeze zitekerezwa kandi ngo zizacurika ikibuga cy'imirwano. Asa nk'ucira isiri abayobozi ba Iran ko bari mu byago bikomeye cyane byo gutabwa mu kagozi nk'aka Perezida wa Venezuela. Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja Iran gufasha byeruye imitwe igamije guhungabanya umutekano wa Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imitwe irimo nka Hezbollah, Hamas n'indi mitwe myinshi ibarizwa muri Palestine, Iraq, Syria na Yemen yiganjemo Houthis. Kandi iyo mitwe yose Amerika ibonamo ikibazo kibyibushye cyane ku mutekano wayo. Iran niho hategurirwa ibikorwa byinshi bya gisirikare byo gusenya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi byinshi muri byo binategurwa n'igisirikare nyakuri cya leta. Niyo bibaye ngombwa Israel ishishikariza abantu kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abisiraheli. Si ibanga rwose Iran yangana urunuka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeho na Israel. Aho bibera kaga noneho nuko Iran itaragafuka imvugwa rumwe. Umunya Iran iyo mukoze mu matama birazwi neza ko nawe ayawe ahita yatobatoba. Iran iri ku rwego rwo kwidatinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ngo nta n'impamvu bafite rwose yo kuba bayitinya. Ibyo yakwigira byose ngo nibayitinya bafite igisirikare kinini kandi gifite ingufu. Yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero na Israel, Iran ni ikibazo kitaboroheye habe na gato. Hari n'igihe Iran itera ububabare bwinshi mu dutafari tw'Abanyamerika buruta n'ubwo Abarusiya babatera. Igituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zishyira mu gipimo Iran nuko hanini bafite ubwoba bw'uko Iran iri gukora intwaro zabo za kirimbuzi kandi mu gihe baba bazifite ndakurahiye nabwo Iran yazirarana mu bubiko barara bazigeragereje mu mijyi irimo nka New York na Tel Aviv muri Israel. Ikirenzeho Iran gukora intwaro nk'izo za kirimbuzi birenze uburenganzira bwabo kuko intwaro n'ibisasu bya kirimbuzi zifite abo zigenewe n'abo zitareba bitewe n'urwego rw'ingaruka byatera ku isi mu gihe izo ntwaro n'ibyo bisasu byaba bikoreshejwe. Iran itanga intwaro, misile na drone zigezweho z'intambara ku mitwe n'ibihugu bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaza ariko ko Iran ubwayo inagemura drone na misile balistike ku Burusiya hakanavamo ibikoreshwa mu ntambara ya Ukraine. Gusa ariko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburiye abayobozi ba Iran ko bashobora kuzanwa mu butabera bw'Abanyamerika nabwo umunyamerika bakomeje kuko ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero rutura by'amadrone y'ubwiyahuzi mu kirere cya Baghdad ho muri Iraq zirekura ibiturika bihambaye cyane byaje guturikiramo witwa Qasem Soleimani wari uhagarariye igisirikare cyose cya Iran akaba umuntu wa kabiri w'umunyembaraga nyinshi muri iki gihugu kandi iyo operasiyo yahitanye uwo mugabo yakozwe ku mabwiriza ya Perezida Donald Trump kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo wakubanje n'ubutaha yagusubira mu buryo bumworoheye. Kuri inshuro rero Tehran muri Iran nabo bari mu myiteguro ihambaye cyane ya Delta Force gusa bo ngo hagomba kubaho kwitonda gukomeye cyane kuko ngo bazagaragurana.
Perezida Donald Trump ahanabira kasamutwe agisoza operation Absolute Resolve yo guta muri yombi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Mu magambo yivugiye ubwe yatangaje ibihugu bitatu bigomba kwitonda. Bibiri muri byo nabikubwiye, icya gatatu ni nacyo yavuze azaheraho muri ibyo bitatu, icyo kikaba Colombia. Yanahise avuga ko rwose operation yo kuzajya kuzana perezida wabo bamaze kuba bayitegura yarangiye, habura gusa kwishyira mu bikorwa. Ako kanya Gustavo Francisco Petro, perezida wa Colombia, nawe ubwe yasabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ntabwo babafitiye. Avuga ko rwose niba bazahangana bikomeye cyane kimwe nka Nicolas Maduro wa Venezuela, yaravuze ati muzaze mu nsangi iwanjye muzasanga mbiteguye. Uyu muperezida n'igihugu cye cya Colombia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashinja gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge no gutanga umutekano kuri ba kariteri babicuruza, bakabyambutsa imipaka bikagezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ariho bicururizwa. Ubyumve neza ko ubusanzwe Colombia nicyo gihugu cya mbere ku isi hose gikora kokayine nyinshi, kandi hafi ya yose igacururizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo DEA, Drug Enforcement Administration, kirwanya ibiyobyabwenge kivuga ko hagati ya 84% kugera kuri 90% kwa kokayine yose ikoresherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ituruka Colombia. Ni toni 350 za kokayine buri mwaka zose hamwe zicuruzwa hagati mu rubyiruko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nkubwira ngo Colombia ku kintu cyitwa kokayine bagiye kure. Ubyumve neza ko ejo bundi mu mwaka wa 2023 Colombia yatunganyije toni 2600 z'ibiyobyabwenge bya kokayine. Ushobora kuba utabyumvishe neza, ariko iyo mibare ingana n'ibiro miliyoni 2,600,000. Yari nyinshi ku gipimo cya 53 ugereranyije niyo bari batunganyije umwaka wabanje w'2022. Batunganya kokayine nyinshi kurenza itunganyirizwa mu bindi bihugu byose ku isi byiteranyije. Iyi kokayine yose irambutswe igacuruzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kiguzi kiri hagati y'2,000 n'ibihumbi 3 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri buri kilo. Ni ukuvuga arenga miliyoni 3 hafi 5 z'amafaranga y'u Rwanda ku kilo kimwe gusa cya kokayine, kandi nabwo bikaba ku kiranguzo ku muntu buri buze gutwara ibiro byinshi nk'ijana icyarimwe. Nibyo bituma ibiyobyabwenge bigeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba bihenda cyane, igiciro kikubye inshuro zirenga 10 bitewe n'inzira ibiyobyabwenge binyuzwamo n'ukuntu habamo ibyago byinshi byo kubafatwa na polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko ikiro kimwe cya kokayine kigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigura ibihumbi 30 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba hafi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho igarama rimwe gusa rya kokayine ubwo rigacuruzwa amadolari 100, hafi ibihumbi 140 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bivuze ko kokayine ituruka Colombia ikinjizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka ibifite agaciro ka miliyari 130 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga angana nk'ayinjizwa n'uruganda rwa Coca-Cola buri mwaka. Kugira ngo mwumvishe ubwinshi bw'ayo mafaranga, ubyumve neza ko haramutse hari nka kampani ikoresha abakozi buri mukozi ahembwa miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda, iyo kampani yakoresha ayo mafaranga ihemba abakozi nk'abo ngabo bagera kuri miliyoni 26 ikabahemba mu gihe kingana nk'umwaka wose. Ni amafaranga menshi ku buryo Colombia aho guhagarika ubwo bucuruzi bategereza Special Force ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagaragurana. Kuwa mbere imbere y'itangazamakuru, Perezida Donald Trump yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye cyane Greenland kubw'impamvu zijyanye n'umutekano w'iki gihugu. Greenland ni ikirwa kiri mu majyaruguru y'isi kigenzurwa na Denmark. Ni ahantu h'ingenzi cyane mu bya gisirikare n'ibijyanye nabyo, kuko iki kirwa kirahitwa Arctic, ahantu ibihugu byinshi by'ibihangange nk'Abarusiya n'Ubushinwa bari kwegereza ibikorwa byabo byinshi bya gisirikare. Ni ahantu uhari aba yabasha kuba yarasa hafi ya buri hantu hose ku isi bimworoheye. Hakaba ahantu habiranye no gushyirwa ubwirinzi bw'ikirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bucungaho izindi ntwaro zose zindi zirinda iki kirere zitareba cyangwa se bigora kureba. Ni ahantu hakonja cyane kuri rwa rwego rw'uko ibintu byaho hafi ya byose biba byarakonje byuzuye urubura, n'amazi hakikije aragiye agakonje akaba brafu. Ariko uyu munsi bitewe n'uko igipimo cy'ubushyuhe cy'isi kiri kwiyongera, uru rubura n'iyi brafu biri kugenda bishonga hakaboneka inzira nshya. Bivuze ko iyi nzira yaba inzira hafi cyane yakorerwamo n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mu 1967 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashatse kugura iki kirwa cya Greenland kuri Denmark, ariko iratsemba cyane. Bongera kubibasaba ko bakibaguraho nanone mu 1946, ariko nabwo Denmark ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose itaragira amafaranga yo kwigondera icyo kirwa, bati muhe mutuje. None kuri iyi nshuro Perezida Donald Trump we ntabwo ashaka kukigura, ahubwo agishaka ku ngufu. Ndetse nanone Denmark yongeye kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibyo byateza akaga gakomeye mu gihe bagerageza kwigarurira iki kirwa ku ngufu.
ibaza ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gufata amatware y'igihugu babana mu muryango wa OTAN Denmark. Wowe urebye ubona ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibi bihugu bizarangira bite? Andika igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye inkuru ya none ubinyujije muri comment. Wibuke kunkurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Ni hando ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Nawe utaha.